Inshuti bakunze urubuga rwacu rw'amakuru mpamo, nongeye kubasuhuza kandi mbaha ikaze mu biganiro byacu. Umunyarwandakazi yiciwe mu Bufaransa yishwe n'umugabo we. Umugabo ukomoka mu Rwanda arakekwaho kwica umugore we mu Bufaransa ahitwa Rennes. Nk'uko ikinyamakuru Le Parisien kibivuga, uwo mugore ngo yishwe n'umugabo we amwicishije icyuma. Uwo mugabo akaba yaratawe muri yombi, ubu ngubu ngo afungishije ijisho. Nyakwigendera ni umugore w'imyaka 35 y'amavuko yishwe n'umugabo we ku cyumweru Ukwakira 26 Ukwakira. Amakuru avuga ko uriya mugore yari yatanze ikirego mu mwaka wa 2014 na 2019 agaragaza ko ahohotewe. Ariya mahano rero ngo yabaye ubwo abana babo batatu bari basinziriye. Umwana muto afite imyaka 6, uwakurikira afite imyaka 9, hanyuma mukuru wabo afite imyaka 12. Bariya bana ngo batwawe n'umwe mu miryango yabo wiyemeje kuba abafite. Uyu mugore w'umunyarwandakazi mu mwaka wa 2014 na 2019 yari yareze umugabo w'imyaka 39 agaragaza ko amuhohotera. Tuba tumaze kubivuga hejuru. Nyuma y'uko uyu mugabo rero ngo yishe umugore we, yagiye kwa mubyara we ajya kumubwira ko amaze kwicira umugore. Mu Bufaransa ubwicanyi bwo mu miryango bwibasiye abantu bagera ku 131 kuva muri uyu mwaka wa 2025 utangira. Umuryango witwa Notute ukaba wamagana ubwo bwicanyi. Ikinyamakuru Le Parisien kivuga ko imibare yatangajwe mu mpera z'Ugushyingo 2024 igaragaza ko abagore 96 bishwe n'abo bashakanye mu mwaka wa 2023. Mu makimbirane y'abakundanaho ngo abagore bagera ku 119 barishwe. Bivuze ngo 82% ni abagore bishwe n'abagabo babo. Hagiye gishize mu Bubiligi naho humvikanye umugabo ukomoka mu Rwanda wishe umugore we nawe ukomoka mu Rwanda. Umukobwa w'umwami Musinga wa gatanu yitabye Imana. Inkuru turi gusoma ku kinyamakuru Igihe.com iravuga ko umukobwa w'umwami Musinga wari usigaye ku isi witwa Speciose Mukabayojo yitabye Imana ku myaka 98 y'amavuko. Albert Rudatsimburwa ni umwe mu bo mu muryango wa Mukabayojo yabwiye Igihe ko uyu mubyeyi yaguye i Nairobi muri Kenya. Yavuze ati yaguye i Nairobi ku mugoroba w'ejo nibwo nabimenye. Twajyaga tuvugana kuri telefone, yaherukaga mu Rwanda aje gutabariza musaza we Kigeli. Rudatsimburwa yavuze ko Mukabayojo yari umuvandimwe, ko mushiki wa Musinga yari nyogokuru. Mukabayojo yari mu bana bahunganye n'umwami Musinga ubwo yacirirwaga imoba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Zaire y'icyo gihe. Ingoma ya Musinga yagize ibihe by'akaga kandi bibi mu mateka y'u Rwanda, ubwo inkingi za mwamba zari zisigaye ubuzima bw'igihugu zashenywe ku ngoma ya Musinga nyine. Yaciye mu gihugu Ababiligi bamwambura agaciro nta tegeko yari agitanga bataryemeje. Mu gitondo cyo kwa 12 Ugushyingo mu 1931, Charles Rwazi wari guverineri wa Rwanda Urundi yasanze umwami Musinga we i Nyanza, amuha amasaha 48 yo kuzima utwangushye akava mu gihugu. Karinga n'ibindi birango by'igihugu asabwa gushyikiriza Ababiligi bari barahawe u Rwanda nk'indagizo ya Loni. Ku itariki ya 14 Ukwakira mu 1931 nibwo igihiriri cy'abaja cyahagurutse i Nyanza yerekeza Musinga. Abagore be 5 n'abana b'9 na nyina Kanjogera n'abo umuryango wabo bajyanwa mu nzu bari bateguriwe igihundwe hafi y'ikibuga cy'indege cya Kamembe ahazwi nko kuri Plan. Ryabaye iherezo ry'ubutegetsi yaramazeho imyaka 36. Umuhungu wa Rudatsimburwa witwa Mutijima Byron uzi neza uyu mubyeyi yagize ati
abakobwa ba Musinga bambukanye na sogokuruza baza gutahuka Rudahigwa amaze kuba umwami. Mukabayojo yashakanye n'umutware Bideri mu bukwe bwabereye i Nyanza mu Rukari, babyarana abana 6 barimo na Bideri Dieudonné witabye Imana umwaka ushize. Mu 1959 mu cyiswe Revolution bw'Abatutsi bicwaga abandi bakameneshwa, Mukabayojo n'umuryango we bahungiye muri Kenya, ari naho babaga kugeza uyu munsi. Mukabayojo yaherukaga mu Rwanda ubwo yazaga gutabariza musaza we Mwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa watabarijwe Imwima mu birindiro by'aho yibikiwe mu 1959. Iruhande rwaho umusezero w'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa wari mukuru we uruhuki. Tukivuga kuri iyi nkuru, reka turebe n'ibyo ikinyamakuru BBC Gahuzamiryango banditse, aho bagize bati igikomangoma Speciose Mukabayojo umwana wari usigaye w'umwami Musinga yatabarutse. Igikomangoma Speciose Mukabayojo umukobwa w'umwami wa gatanu Musinga wategetse u Rwanda yatabarutse ku myaka 93 nk'uko byemezwa n'abo mu muryango. Mukabayojo aheruka kugaragara muri rubanda gutabariza gusimbura umusaza we Kigeli wa gatanu Ndahindurwa watabarijwe Imwima ya Nyanza mu Rwanda mu mwaka w'2017. Abo mu muryango we babwiye BBC Gahuzamiryango ko igikomangoma Mukabayojo yatabarutse mu ijoro ryo kuwa mbere mu bitaro by'i Nairobi muri Kenya, aho naho ari naho yaratuye akaba yazize uburwayi n'izabukuru. Mukabayojo niwe mwana wenyine wari ukiriho mu bana 19 b'umwami wa gatanu Musinga wategetse u Rwanda hagati y'umwaka w'1896 n'1931, agacibwa n'abazungu agahungira muri Congo, ari naho yatangiye kuvuga niho yapfiriye. Musinga yasimbuwe n'umuhungu we Mutara wa gatatu Rudahigwa, nawe amaze gutanga asimburwa na murumuna we Kigeli wa gatanu Ndahindurwa. Aba bombi ni basaza ba Mukabayojo. Mu mwaka w'2017 Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda, ubwo Mukabayojo aheruka kuboneka muri rubanda, yarafite intege nkeya kubera izabukuru. Ibijyanye no kumushyingura ntabwo biratangazwa. Mukabayojo yari afite abana 6 nk'uko abo mu muryango we babibwiye BBC. Tukivuga ku makuru yo mu Rwanda, reka turebe n'iyi nkuru ivuga ko umukire wari nyir'uruganda B1 Gin yatawe muri yombi. Uwo nguwo ni uwitwa Habumugisha Jean Paul nyir'uruganda Roots Investment Group rukora inzoga zizwi nka B1 Gin. Yatawe muri yombi ndetse amakuru ahari ahamya ko dosiye ye yamaze kugezwa mu bushinjacyaha mu gihe bugikusanya ibimenyetso ngo buyiregere urukiko. Ni amakuru yamenyekanye nyuma y'iminsi bivugwa ko uyu mugabo yaba yaratawe muri yombi nyuma ya operasiyo yitwa Usalama ya 7 yabaye hagati ya tariki 15 na 17 Ukwakira 2025. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Bitsiri yemereye ko Habumugisha yatawe muri yombi ndetse dosiye ye yamaze gushyikirizwa ubushinjacyaha. Yavuze ati nibyo koko Habumugisha Jean Paul nyir'uruganda rukora ibinyobwa bisembuye bizwi nka B1 Gin arafunze ndetse dosiye ye yoherejwe mu bushinjacyaha. Arakekwaho icyaha cyo gukora ibinyobwa bishobora kwica cyangwa gushegesha ubuzima. Murangira yavuze ko kugeza ubu Habumugisha afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Rusororo. Habumugisha kandi akurikiranyweho icyaha gihanwa n'ingingo y'115 y'amategeko ahana y'u Rwanda, aho ivuga ko umuntu wese utera undi indwara cyangwa kudashobora kwikorera umurimo amuha mu buryo ubwo ari bwo bwose abishaka ariko atagendereye kwica ikintu gishobora kwica cyangwa ibintu nubwo bitagira ubushobozi bwo kwica bifite nyamara ubushobozi bwo gushegesha ubuzima abakoze icyaha. Iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 2 ariko kitarenze imyaka 5 n'ihazabu itari munsi y'ibihumbi 300 ariko itarenze
500,000 y'amafaranga y'u Rwanda.